kodwa ihlale nje nimuntu wasikhiphile umuntu uthi mawukhitheka wako kwake uthi ngikhotheka. Uyazi niyabuya unkosikazi wakho unjani? Jabulisa ni 10 rand afune 1001 10 rand. Bazalwane bazalwane uNkulunkulu mesinikeza amankosikazi inkonzo le iBhayibheli ithi unkosikazi umfuzisele umshado nje umfuzisele phakathi kwaKristu nami futhi uKristu usubejabulisa umfazi wakhe. Jabulu hayi njalo sezudiniwe uyafika udiniwe njalo somithuku udiniwe awunasikhathi nje wena awunasikhathi macela imali unkosikazi cela imali uyikhiphulwa njalo awukwazi ukukhipha uyishiye wallet noma kanjani uyishiye iwallet ukwenza ibuyi wena una 5000 yayenze lutho yayenze lutho engayitelanga kubani uyazi unkosikazi ukuthi ubaba inkosi uyokubiza nini unkosikazi athi inkosi yami kanti wena awuyona inkosi yakhe. Inkosi bazalwane yenza sure ayiyi ngemali iya ngothando. Amen. Number 2 unesikhathi sami somfazi wakho. Okwesibili ufanele umfazi wakho akwazi ukuthi sowuqedile uba nesikhathi kabantu sakhe ukuze angabi naso isikwele mase unesikhathi sebandla. Ngoba ufuna ubuye ube nesikhathi sani sebandla. Ibandla lesidinga nje isikhathi sakho njengomuntu oluhola. Uyabona ibandla nje liyakudinga ungumfundisi walo likubona ukuphithizela phakathi kwalo. Ube nazo ubezwe abazalwane ikhalo zabo lo mzalwane kunjani hamba kahle ukuthi abeseke empethini yakho athi bangakuyamba kahle kodwa hey aveyisa umzalwane wakithi hayi ngiyamazi lo aveyisa vele kodwa ke vele basakufikisa hlala hayi lo mzalwane uyangibikela mina ndaba halo yabika mina ndaba halo yabika mina ndaba funa ngibe naso isikhathi sami sebandla. Ube naso isikhathi sebandla kuba uJesu njengoba ekushiyile phakathi kwebandla wenzela lokho ukuthi ube naso isikhathi kuzo nezikhalo zakho abazalwane ukuthi abazalwane uma bani uqabele nomyeni wakhe ukuze ube naso isikhathi sokuhlala phansi kwabo nabo bazalwane. Ukhuze mafana ukhuze kwesinye isikhathi uthi mawuhleli phakathi kwabazalwane abazalwane banento enjalo ukuthi uma bebexabene meke wathi uyaqeda wena kanti usho lo uyezwa ukuthi lawo bazalwane benze njani uyaqala ithi kubona uma bexabene niyaphetha nina nobabili ningene usathane futhi wena usaludlala niyazibona ngene usathane nalo kade engangenwanga usathane abotha hayi impela usathane bavele baxhawulela ungeyaxolisa mzalwane kupheli bakhonza uNkulunkulu bakwazi abazalwane njengoba uthi uyayihla uze kubona uhlale nabo ube naso isikhathi sabo uma bekhathazekile bayakuthola hayi ukuthi bangakutholi. Uyabona isikhathi sikaNkosi asiyafuneka nesikhathi sebandla siyala noNkulunkulu futhi uNkulunkulu ufuna isikhathi sikabani uzosithatha isikhathi mina ngikhuluma ngendoda enjalo ukuthi indoda idingeka la kulo mfazi. 2 iyadingeka na kulo mfazi. Number 3 iyadingeka nakuyise. Kusho ukuthi manje sifike lapha uNkulunkulu sefanele ngiyochaza ngoba ngisuke ngihambisa ireport yalo mfazi engihlala naye bese ngihambisa ireport yalo mfazi kaJesu sengizihambisa nami ke manje sengiyohlala ke manje noNkulunkulu sengimtshela weNkulunkulu yazi mina ungikadisile labazalwane abeyizwe weNkulunkulu ake sengitshela ukuthi hayi phuma ngala mase ngisuka uNkulunkulu amithi isikhathi sikaNkulunkulu naso nizongisola ukuthi angikho phakathi kwenu ngibe nazo ukuthi semthandazweni ngeke umfazi wami uzongisola bazalwane hayi ngeke
Musa futhi uma usetaweni uthandaza 21 days uziluka ulokhu ubhizi wehla njalo yokunkosikazi yini ndaba ungahlali nomuntu for 21 days uyohlala nalomfana uyabona yini manje monjani akekho umuntu ongathi ethandaza abelana nonkosikazi ukusitolisa lokho umtolisa nomsebenzi kaNkulunkulu sihleli lapho nasitende ngane la ubhizi wena uyongcolisana nomzimba wakho uyabuya futhi uzoma phakathi kwethu ukwenzani bazalwane nani bomani ezolenza usana ufuna obaba semthandazweni nani bomama usana ufuna omama semthandazweni ake nisiphathe kahle nazo nihleli nendoda uJesu nisathatha imilayezo uJesu mawuthatha umlayezo uJesu iba nesikhathi sikaJesu uthi mawuqeda ukuba nesikhathi sikaJesu so uyehlala uyoba nesikhathi abantu somfazi wakho akekho uzophazamisa umfazi wakho uhlala naye umfazi wakho uwenza into yenzayo ngesikhathi othanda ukwenza ngaso niyangizwa bafethu niyangizwa manzama niyangizwa ngisaphinda kuyokunza njoba njalo sayilo ndaba leyo yomthobo izwile ukuthi leliyasala mhlawumbe kuloke futhi mawuza ukuthi ngikhulume walimali ungayi kohlanguluka kondlovu yasiza leje ngeke kusize ma eshwami ndlovu ukuthi kazi ngivele ngasibona ngimncane ubishop ngivele ngambona ungibona ngimncane oqala nje uthini umfazi wami yamezwa lo baba ekhuluma angisele umama engakhuluma naye njengekhehla senzothiwani mawuzulimele kumina yizakubani usho futhi ukuthi baba ngingenwe idimoni ngesathi ukukhuluma kwanje mawuya lapha yakubafetha usazokuphinda futhi nokuphinda vele inkosi yongeza ikuphinda ukuze uphinde kumahayetha futhi ozibona indlela yokulungisa impilo yakho ukuthi ayikho kumahayetha indaba ekhulunywa khona. Amen. Ngibhekile angithi bafethu sithe ubani kufanele uthinte isikhathi angithi kuba nabefundisi angithi bani uthinte isikhathi ya uma-ke kuwukuthi njengezisebenza lendlini ezingeshadile zona kusho zona zi-right zinezinto ezingabi zona funa zibe nesikhathi sikabani nasikabani